Šta ne mogu? Stis, brat. Kužiš? Ide skupljanje irona. Ja zaboravio na vas, ja vam moram tu raditi ove iron meševe. Mi smo ti tu sam da lupamo. Neki kurac od nas. Radna sila. Da, Držim desni klik i to je to. da. Malo vas O, dečki, ovaj put idemo dosta na upgrade. Sa 2 komada donosim. Ovo će već biti ozbiljniji upgrade. A joj, što će pas, bog te, odmah. Da. Evo kiša. Oho. Šta vam to znači? Kiša dolazi sunce, sad će mi zapun sve berole. Jebem ti boga. Da, Sad će kiša doći. Luki, A, you wanna do the honors? hell yeah. Evo sam još 4 komada. Opa. Još nam fali 9 komada zemlje. Sada mi nije napadala kiša. Sada se mogu već napraviti. A ne! Vidiš ti Filipe krepit ogradu dok kiša pada, čini mi se. Joj, dobio sam 2 dijamanta. Oho, nice. Oho, Sad ih uzeti i skoč dolje sa... wow. A imamo sad vode, možemo se spustiti dolje poslije, pa onda nije problem. Imamo 10 barrela voda. Tako da, na siki rijeki. Jer tam su karabate spavnala već prije. Aj joj, sagradite sam, da ne idemo tamo. Jedan je bombo. Ušte se on je prvi. Bravo, svak čak. Ovaj se sjeli prvi nije pao, mislim da poginuo, nema veze. Ok, ba uzem i pol kafea. Sve strela. Da, evo još jedan upgrade. Sa 2 komada dolazi. Tako ja. Da. Samo snažno. Zašto ja sad već nisam napravio? Ići ste, napao me neki kurac. What the fuck, noć? Zašto mi napada noć? Isuse, noć ga je na... What the fuck, upće me, bog. What the fuck, random. Da li se gradi to tu, bog te? Da ne mogu... Ja ću tu sagraditi, idem sad tamo svijetiti. Ma ti ideš. Pa noć me, bog te. Ček, dobio sam bog teba enchantan i golden apple, koji kurac. Lol. Noć OP. Znači, opet dođem enchantan i golden apple, ok. Ja. Evo upgrade-a. Gledaj, 4 komada. Još 4 dijamanta sam dobio. Sad ću si napraviti maču, popčuvaj sve. I počeš Niš sam ne bi mogao bez nas, Filipe, niš. Sve smo ti omogućili. Da, naravno.
Ne bi 6 dana otkrio kako doći do dijamanta. Ne bi 6 Da. dana otkrio kako doći do lave, a ne do dijamanta. Ali.